I pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Republika Srpska Gameplaya. Kao što ste vidjeli u naslovu klipa, danas nećemo igrati ni jednu igricu. Danas ćemo pričati o našoj Facebook stranici i YouTube kanalu. Polako da se bacimo na Facebook stranicu. Sam pogled na Facebook stranicu ima naš logo Republika Srpska Gameplaya i cover isto. Tu smo izbacivali neke statuse i klipove. Imamo 26 sviđanja. Pošto smo početnici, nadam se da će se to dalje proširivati. I to je bilo to o ovoj Facebook stranici. Sada da se bacimo na YouTube kanal. YouTube kanal, kao što vidite, imamo tu ne znam sad koliko tačno klipova, ali izbacivali smo dosta i već kreće aktivnost kanala. Prijavljenih korisnika, to je subscriber, imamo oko 85 i prikaza oko 1202. Hvala vam na tome, nadam se da će sljedeće sedmice biti oko 100 subscribera. Posebni klipovi koji vam se želeo da se zahvalim na pregledima je Assassin's Creed Unity, prevodimo misije 1, oko 11 lajkova i oko 301 prikaz i više, i GTA 5 igranje sa životinjama epizoda 1, 9 lajkova, hvala vam i na tome. To je to o YouTube kanalu. I još želio da kažem, naš kanal će krenuti sa snimanjem Minecraft Hunger Games i bit će dosta mini igara. Naravno ja, Damjan i Milan ćemo snimati mini igre. Možda ćemo i nas trojica i Hunger Games, ali i Survival Games, ali vidjet ćemo. I ništa, to je to. Ako vam se svidio klip, lajkujte, ako nije, dislajkujte i to je to.